I mōhio rānei koe. Did you know? Nearly 1 million Māori descendants are represented by just 7 electorates. Is that it? Koia tonu tērā. E whetū me mā pāremata, hei māngai mo te iwi katoa. But here's the kicker. If every eligible Māori switched to the Māori roll, e ai ki ngā mātanga, we'll jump to 13 or 14 seats. Whakarohia, smaller electorates, ka kaha ake ngā reo o ngā hapori. And with 13 or 14 seats, we don't just get a seat at the table, we become the king maker. Every election, every government, that is real power. Nō reira, he aha te Rārangi Māori, he māma noiho. He Māori koe, mau te kōwhiringa. General roll, vote for the MP where you live. Māori roll, vote for the MP in your Māori electorate. He aha ai? Nā te mea I te tau 1840, kaore te Māori I whai wāhi ki te pōti I taua wā. Nā reira, ka hangaia a mātou ake tikanga, a mātou ake mana motuhake me ki. And the number of Māori electorates, it shifts based on how many of us choose the Māori role at review time. So here's your deadline. Midnight, Thursday the 6th of August. That's it. That's your window to switch. Mōhio ki o kōwhiringa, whiriwhiri a tō ara. Whakanui a te kaha o tō reo.